oba na tiwo one be ma na tiwo o de na sua adwuma o de na ko school na ni so bibi oba so nya ne side so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chon say o de ma na ha e okuma say ahima kokobin 18 e da ya wa da fia na meme nda ne ko say ni didwuma e pa cho me say you do I say be ma no na oba no be don ko love me alone come back to me e dia no oba ne tina na be ma ne tina no wonya ni hu say ah ka me say nya me yira na me say nya me kuna nka me pe ukonanti anye ye still oba India doctor nche be hwum ni na ndiama ye hwum de mo tumfo nyakopon adaruma be bo ne apepum asibe ne ndiama na o set maka wo na so set maka wo ku mo trase asudi be ma obemba wu enye adwuma sabe kotikrawa utimi di na so ntimi mu ubo so ne de enkwade ntimi ni pacho India doctor to inside for say for more than the spiritual marriage and never be there so basa wo ani yare wo ani problem India doctor say for rabeswe glaucoma cataracts and I say ABS scar and I so name so IBCBC India doctors in the number no 0240 553682 if you dey me no so akopem no twibiara the trase eyesunsun pensem eti ne kan na person nya daje na utie ne ne pensem mu ne chreche ne sua ne ma na opebi hundia sa say se ukotu se penimu bi etu ni banana nana fo no transfer fo bi atuko dodo ene te fie da nwire no so nkopo nwire no twe no a ebe ko ebe transfer sunsun pensem bia ewo UMAWOOD TV ebe transfer sunsun pensem bia na de chi ebe ba UMAWOOD television Kumase ahojo atenga Janshen wo hwe wo brena na ngotwe abapam ne smaka krabi ene eyi ukada yesanso da obade ase so sade yankwa achen ketrema edabo dwumogye mu afusane Israel enkadedin enmunyam enkadedin asida enkadedin sabre yaje nkonya time with India spiritual doctor say they do ukada bia wonim say ye no na nanso yasanso atenase me no ka say India waye krado wodandwamu a entwe ncha koma na kwa bana yedi enkomo medical culture say India spiritual doctor wonye konfo wonye malam woye sunsun ni pa na ni ade kwa kire yi asembie de kwa ni matimi hinta no ibin si da hye so efa ma me pa numbers no egu eye screen ase eye miensa fa baako na fato edi komo wi a na ofre India spiritual doctor na komo bi obia no wato obuase ennadi ade achi a na afei wakopi wa hwakoko bi 18 obuase ni Kumase kwantempon so duru 8 send for somebody siwo nipa sada fifre yadam follow arrow no wanim tete so sai ho na India spiritual doctor fie kama ya boso chance kokko bra ho India no betena se na afei wadosuko wo wunsem na no wape ehun apomasibre e de amount na wo so famudie ene edegie atimi ayawya ayasanyina etuetua eno ntino eda ye yawada efiada memeda ena kwasiada eda ye yawada efiada memeda ena kwasiada ene yupi wochina yawa no pa wochina se no so de kwasi anwumre nonum na afiakora wakwaje na home ye frame baka yokumi nyankopon so efidi samre de kwase no krobabo apemu ye time with India spiritual doctor say there medical culture no wadi egusu a wo hwe ye no meko India spiritual doctor nten makakoma na kwaba na mmom no me nsentwa me ho tew me ba meko India nchen makakoma na kwaba chemi menko ba bia me ba sisia yo we can not for for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne wum say ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo na dada no ntumi ma enu tina ma brabo na episode dia ma enti e ka che say India spiritual doctor papa bi o tukwa ko India man wa ko gisue hunu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahima kokobi 18 e di dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won say wa ho ba mbosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ya basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o sen maduru ni wa o se pe be bi nefa etu ntimi ntwa the India spiritual doctor ka che onya ne say we dey watching chin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu Kumase ahima kokobi 18 eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no de ntia kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye niyi yeso kapreti mi ntomi nsem bema mne neti oba mne neti me so niyi yeso nhukura bo se sabio se be nyado ono oba bo neti eno ntia India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko jisua hunu ene ntete ye de abagana e de boado for neti for 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa
you can wa ya sanso aba time with India spiritual doctor me catch you say me twa ho ba me ba me ko India spiritual doctor ho makakoma na akwaba India me mo ajo mo akwaba bia bokọ de kwayo nyame adom ye da obadi ase ye ho odin sa churosem na India spiritual doctor so yenso enoma ekosai kwayo ye beda otumfo nyankopon ase oye na doye e wo hoda papa no aye bi bebre kwasem da bia me ka asem bi se bayfo ba na nani nso ketrewese kitwe biara ensa oba de adaroma ye ko buru nyamire na eda so tia enkom samrede kwayo eye pa enye beti boni biansi yeda odomankoma ase India yenin komo yenim se enche aka breka krebu yenim na afiwe 2022 ida kwakogu na sede danda yenim no yese afibia so bekwa wi a emu nsem eyepi sesei ebreka kra aka wodipa anim no nipa nye dai asna afi akwawie emu nsem etesei medase kwayo medase otumfo nyankopon onye okese no ma wo kwatente enye ho ane oluma mo ne mofra nyina na kwayo ebe mo bibiara afinhia pa sanse yete empoano ni yete anwemu anwemu dada say yedru October ye nche ne ko November is brunya na adi aben na kwayo dru samri ya na abrabo ni ewiase ayedendende na mususam ni me bebre yiniti sanse emprepi yenkofo bebre makwa di sumambone akoko ba bi akoko hyehye bebone akoko hye ebobone ai mre ne kwa wi ya omo pese omo di aseda eko eno nti ye fasa akonya esu ni obi a wo hwe TV so on kan kire onua won frɛ papa na otu kwa India na waba no wo ba ka sunsun mu asen se na be obehu ni obeye wo kra ansa na afina kwa wie ekwadwo obi ana no aponche obi amantam akokɔ anaso dwan afa akwa nkodi ni bronya na afini kwa wie ya emu nsɛm bebrebe na empenifo eta aka asim bi emedepa ɔse adeɛ bia no na wie ye eyede eche ahyase okay na broni nso se ɔse short or no oka bi se are dangerous on say yenti atisa ne se akatu na broni edi bronya enti ani bebre asɔre ahonhom bebre kwa wie so mo hihye mo bɔ last 2 years 3 years o manti afo feel mo premises no abs ani panaka ne chance yin enti du samre a kan kwanhia hodo ekwa ni pafa so hwe mo kra eka ahokyere nsensem a whole lot eno ntina India doctor ka se maintenance etutu America bra ye nche okuma se ahema kokobi 18 ni eno entrance ni enhwe nsuo bi edi wanim ekwa bi obi pese odo ofa so kwadwo ne yire ne ma wo ho ensuo ni wo mo boni o obi ni ba obi yire obi papa obi maame obi siwa ena opese ono ndi ni kotwa so ma ne ma ema na busua enye ba bi enyina kwadwo enim kofo bebre ho a afi kwa wi esa ne ka timi tofo ne mu ni panyina kan no kwasem ni company timi nya problem mu panyina kan na get me tom mo kwan bebre no mo fa so no nti cement na se ma na nya ansa sanze kwadwo nipa hu yesa no ene ma hye etim no eyi kwasem enti afi kwa wi ya kwadwo ye nipa de se ni hia pa ne mapa ya ho bambo soronko se ne ebe ya sebi oso sebi nya adu obi nkofa kosua 5000 na 1 cedi emfanku price ase so ntontwe ini akan safi ye kwa wi emu nsemi bebrebe yesese ne nsuo ye no saa na bia nso ebeye na etoda se ye wu kan eya na nkitawde ni ekosei ehya ase sei ekowie ne sei se no mbopo no esifa no kwadwo ni ala tie ni unse ye wa ni pe wo wi ase 7 point something billion yeah but ahun me wo wi ase is more than trillion yes ahun no do so nkan fa eso ni pa ye ti ase enu nti obia ni abusua bia ni eda ne so ana abusua na chi nipa nso ewom no obia ne ono so ne de eda no so ne akwakope ade ti ne fi obu ane ne de ne se safe ne kwa wie ya ne de ne se also okum akwala okay nti e ba sa no a odinani timi kan mu anya adamfo bi ana so beto niema ene a cha adamfo no ne oni ono de be cha adamfo particular one bi wo mu a de be kwakọ di ne ho no e be sacrifice obu so a e bia na ne yonku bi ana na adamfo bi ana se emu bi awo obu so ne bi bia anwo ne otutu no nsi o se me ko hospital akoye nkura ya wo mfoforo adoye
Kwajo what is On so rituals no. Yes. Okay. Now what open kola ni ma bebre ni kola ni bebre baby am akọ 100 pieces. No kwacha akọ maternity home no acha man kola ni nyina. E dan kola won from there. Acha e within 2 weeks. Omo ye be discharge omo mo kom various houses. Se ni ba ko various houses na bibi kwoto no a. Who nurse na je sa ni ma that's maybe obekọ sa presentation. But any sacrifice. Na ekobasa eye mujakagu nko a anase afofo na so eka ho bi. Kwayo ni atese atese do na basa na any time mujakagu Na ye mo. Okay. So I be hospital. And obi buy me ka say me be e bi kwa ye no sofo. Oh me na sofo asimesi na ehye me kama kuma say e mo fa wo mo ha no me pese me ba na na e wo no a ontimi yentimi security yentimi nyini nkofi metua sa nkofo nyina kama wo e bia e ka me say me ba ha na nkura ya wo mo foforo me ye nkura nyina adoye nti me ma akura bia milo baako semna baako pampers baako atare baako no a bag ni saa makoma ko 100 oji a o matonyum ya dana se twa be ku Facebook ya chama nkura na world ho nyina a check within 2 weeks ye be yi nkura nyina e be discharge mo ko various house na before that na waye nyuma gusu ana. yes why any ma also so am say adekodia me a motive or dey ba be any say mo de ani su ne mo hu ni say o be chade we papa po we good o be chade but na nye ni motive no the motive is or pekra bi afa e dey aye ni sacrifice e dey adan na dey o hye ne bon o dey adan ase but e kon obefa so obenya no eno no Okay. It alongside man na waye ni nyina no say also kun nipa mienu miensa wo mu a yo makoma miensa na mienu mu obeye ho adwuma wo ye ho adwuma wi a no ade no akwa koche nti wo de mom na mu cha wo ansa be ka sa den na say o papa anasa efia wo firi mu e ho nya din a ade betua fa wo so na kun Okay. Na sacrifice ni na ye baako. Anase obi so timi ka okay. Time we said ye wo kan. Ebi a me de me se mesen kofo sa ensem sade. Ebi so de timi sa. no any say at times ebios afiasu ye no ebi am pese me cha de ma me workers no akoye sa de ho ejuwe say ye wadwuma bebre okrom ha ani fie bebre okrom ha efie no tena makwadwo ntimi nye ye da adwuma no so awom no wo be ye adwuma tuaka all right Ma hu do this ka be ye. who know this can so ye at least I wasn't ka onya oso no de ezo ska no oso me be so o director be tuaka all right o ma na ise na etetem no tua tetem kan yi o ma na mpa ho edi but ska so ji hu ade point ade be ni nyina dodo na sacrifice and odi ye odi mu nsam saade so tuaka 1000 Ghana 2000 odi ma no e be manifest about the times 1000 Sana wo se BBC. Na wo diskana solve. yes bibi betimi asi ebetimi kura ayira anase ade odi mami se me be wo wi school atena fi acho se me se kan pay we apɛ anase afi bi aso a the director chiche iska bi me be ka me pay ho wo se ya na afi bi aso a adwuma bi abɔ no soso ne me to mutimi iska bi ma ne boa no o me gi iska ya me de me be kwa kosu adwuma me gi iska ya kwa me de ne ka mi kotua me gi iska ya me da advance me de tua me gi iska ya me blocks ya matwa de ne ke me quotation ma start ahye Bibi ase. koyo onsa kan iska hu ne odi iska ne beye e beti wani so one time iska na Ahye furu nsem. won timi fanya hwe ene bi won so a omo bobusia musia na obo no ade ne teso eti your box visa ene o mabo ene wa ye adwuma no wo box ni inside eti o ko iska ne free bank obeba betu box no ma ade achi ase no yaba out of the bobusia eti obusia bofo no bebre ho a koyo so konyi iska on nchen na de wa de ko si pressure untimi ntwe iska ne da yeso wafo ojapade say your phone na the sea press Obefa. eye car na the sea press eye bicycle No obefa. obakura na the sea press asa ko je ti tell me man go sea press obefa eye tumi no akwakoje ana odi ye na dwuma sa tumi de chenya ne se wo ba ne nche bagi sika firi ne nsemu a mentimi ntie sika enu jare ko dia odi sea press no also ofa Eto da etimiti se ewiem nye eno no yetumi bi gu wiem. Anase sei. ni ani abakwa no kansa ne se afi ekwa wie ya ahonhom mu nyina sorry nipa no wo akwakoje na ade no osimi kwoti school
school na me kwa kwoti no o bua me na school ni nyina 2 years bia 3 years bia fa nkora ne baako me beti asori asori ni gyina 2 years bia no fa nipa baako eti se ofa bia obi a oya akwada baako mienu na ani ya aba ho no aye smart no akochenyi no akosese no wase odefo wadaroma afa nkora mienu ni ya aba ho timi sre next 2 years ni a o fa sisansa for pimfo ko yo tia sim ana sefa ababa awa bi ana branch bi ana oluma bi wu no akosesa enti ofa oluma baako mienu no asan sesa no asan abanachi no da bring penny so yes wako dua adwuma no odua adwuma no ade oso beda tumi na sen en waka no de ache enti ade no adane de ama no enti emre no so no ahwem na wa okra anya din no ahomabo bia ni no pikiw ko be fa so be pikiw no so no ene form bi otumi pikiw no de was no de tua no ka because ya authorizing no say buabnamenti aso edom mrem edom ba afi bia ye di say mami afi bia di say mami opekro duro be otumi dane no no de pon miscarriage aba asori no ana say juwa na wa bie no de miscarriage tiri bam otumi pon wonti ase wow no o de atua no ho ka enu ti eduru samre na sanaba ni nyina so sori afi ekwa wiye ejuban se papa funu mo ofie mo nim din a mo wani no se efie okra kasikasa eba obi no obi nta mesra mo adwobre o se wie mu nye enima nkoyi we mu baka se bia kasa keke na moye me wana generate na akofa o hawaba oni be ba so na watwumi na de abo yonkutirim woko enu ti mo hu bibi sa se epempen so a o mu se bibi ahyase a no maturo mi ka no madu ho no wakodwo ano no wadu no wakodwo ano yes opie a penani be ba so a 20 pesos last 2 or 3 years kwada so bola kesim sorti 20 pesos na akure bia wono yoko ayi your friend say ayi scissors ekum just 20 pesos who ni say 20 pesos ba kwadwo ne watch this case ba e wo ho India ne woka no empempi no egina se ne woka no afi ne kwa wie ya but ye woka wo hwem wa na moja ne moja sam ye more but obebu say ade sa honhom no ena me nipa di ye dodo wasasi so anase sei dodo na ye moja na hom papa nto mu ye dey oyo e ka affordable a ana wiem soso no moja ne ho ye den pa e nipa moja adibum no moja no den e nipa moja enu ntina Yesu Kristo be wuji nipa nkwa ko da tene ba bia na trust me chese boni akwakoduru na den osuno 1000 1 million 8 means the passable the rebet ma pepa e nipa moja so say that is enu na esombo enu ntina abrante kwokun o be say Jeftel so wan oso kwokun no ka say ebe duru bi emu ode no na ekun mu ayede Kristo oshebo ya ma correct me di no a me pa cho Bible no menya de papa wo aba kire me so ekwa o be mu akwa be kire me okaye se o me yankopon ma ne di nkunimu a ni wo kodu no fi a abodie bi obehia ne kane no o de bebo afode am otumfo yankopon abodie se humi o very good odwan mu nyina aye de wo living thing but ne yankopon paadi a ebe kana kuma eni to ma ne baba na e de hia no o se asem ya firi mu na hyeme na so ba bie ma no akanti o se eye adwuma o se eye adwuma enso akra no kojo manku no according to Bible just say man ko tena ko fufu so enu nti no Yakobo hu se nipa moja no eni moja etwa to otumi nyinam ahun nyinam na timi kire no enu nti no eja ho frititi be kan ne and when it comes to rituals aye nipa rituals okojo anu ye de and the bebre ya honhom bebre ho no ya honhom fia they always care for human blood okay enye papa good but nipa dey say no kwakopɛ tumi akopɛ disika and found the papa enye okay ye beka odwan de akire no ba bi esika no kwakodu abaka so mpe isa dabi akokɔ de isa mitimi na kase semta dabi ntwie de osunu de yes nipa hey pepe no okay pokwachi buja ne ye
Okay. Eno na akwakofa asem na odi aba. Enti penifo hwom say wo ye bibia e be se ka na wo twi o. Adim na mo ye na nadwo agro bi na mo di krom say e say de wiem nye ya mo nto mo nyai. That's what mo hu ahead say nyema e wo wiem no. Ahonhu nyina sorry. And this is the time. Ahonhu nyina sorry udi agro a ye wo ye ko betuma be hye wadwini. Okay. Na say we ni nipa bi adwene. Sir. Ene nyoma bi omkwagiye Yes. For their selfish interest. Na even ni say etoda ye ti efra abaifo so ye say I say omri sa hu no twaka hu tap to say. Say bayi by phone so sanity. Ono afiasun wa hye ni penifo bo. Say me pe hima. Mama me hima no a afia wiem bi obeba be das. Me ka chire me wo fa ase. Me wei me nua ba me ba otwa to odi ka ba odi fifi. Ana mo so say wo hye omo ba. Nipa na wo hye omo make sure say wo hye omo ba with nipa titu. Wo ntimi kofo bia keke say wo de hye bo. Ele se ne ka kwadwo nyina nke kwa kopem na efi sa bodafo ha. Nipa odi mu. Na ebe ka busua na koma. Eno no mo pe. No so agepine ne di ama. Di onya ka nipa di abase na ni abre. Ani wa honhom ni bebre won so a. Odi ade ne be ma wo. Baba o ka so baba da ase. Odwan, aponche, ntwie, akukọ. E bia no ono wan ka se betima hye wo refie. O mfa ma no wafa wo ba. Ana se wafa wo nua. Eya so odi mienu miensa to aso no wafa wo ankasa. Bia na esa wo gold so die wo sare mani. Ani nsuma be. Obu afie no. Mo nanan mu si so nkokọji nsuma bi. Say tigare hula sasabonsam whatever. Ebe tena afie. Wode betena afie. Won na aboa mafi na nyina du san pempenso. Make us say na gold kura wo ho. Gold ni bi na abusua na pone ama abusua na yeyi. Abusua ni nyini ya, abuso som de sa ni me do na nam na kwaji bai to mo mpe. Sa na tell obesta so odidi mu nsam. Nti mprepi no, efie na sa suma ni wom na gold sa wom bi mu. Sa afie no so mo amfa sa na nfiwa. Kwadwo ahoto pe friends ahoto mu nya bida. Sika ntra wo nsam. Awade emma, adwuma ma, hwe ma, ahoto ni ho, yare enko a, ensuna gold be ekukuma isifio. Okay. E wo ho se edu satam na ahom ni nyina obi apede de afirimu ana. Kwadwo se maka ho, nsuo ka ho tan, motia no obi apede de afirimu ana. Kwadwo se ahom ne dos. Obi a kokopem wo afiri no. Enti emre na so expect me onse kwadwo uye fie wura. Na yo dan ma nkrofo ahaya. Afi so a nimnim wo asante ano. Afi so a omom ha wo dan nyina be ya adoye. Oh papa, we dey afia so. Ye betre fi aboni bi anka ye. Yedima kwaso kama. Kwaso kakra nti akoko nie bayire ni ebi akosu secret wo dey ama. Ese won timi nto na so age no aye wo de. Na dey si woni boss bia baka de bremi o. Samda kuso de bremi o. Ochi no zo de bremi. Na wo se wo dey ya asam ka. Eno je se won timi nto wetima mra to abro. But ono no de baye no. Wani aso. Spirit ni betima abuabusun adam na o mo bia mani akofa nipa. And a sacrifice. But one can say the man, and a man your pompons, and a man any so, and a man any G. So group him one than your man. Okay. Yan shall be. Ye can say, a Fibia so a beer, November, December, you will say, some say Munipa, a call. I have friend them, I have already, November be any papa, and Rana at to say, I will say why a general Masadi, a musika, a monqua. It is the next generation will be woman. There was says I won't tie up with your meat here. We are crying my woba maybe. Just say you have man and mano and the man. Okay. Because your must obtain court. Your motion secret. There be as you scout you. For me, near Moye. Ya where say, I do your dream. Ya sha. Ever far. Also, we also, Omoya where. No, Mr. Adiansu Tifon and Momuska. But fan court. Sans woman in Munya de Fi. And you do a no more share. Not a fat. You pay me will be so much city. Or more gets me done in the area the money pan. What me done no? Yes. Omunkuno. Almost me done in the area the man. But I done in the area the man one. There was time where it be. But some can share so to Saturday. I ain't shining this about you. 7 years so your Arabian person would be. So what woman ni penny so. Your Arabian is actually.
obi akwa yet say dambo na saafo no so be so hu saafo ni bi ofie wa umuno ade chi a ade ekoso na dubia obeka ni nyina akire no tade sakana no pa wonsem a ekoso wadwuma umo na mane so beka ni nyina akire obronsam so sa ebasa na no be ka spiritual court na ofie no hu etomni na sinkunya na dwonti ni ekoso bia onimbi to ka ho nti baka so odi agoso no ka wasempa ade ebeba no mu no ocho sa mamsika nkoto side na mkasa mchiro mamsika nkoto jobs na minkasa mchiro onkra me ho mamsika nkoto nsa na minkasa mchiro oh mami 1 cedi mami 2 cedi wahu omo che se nima basa no njo mi na kwase mtu nje mi ma 1 cedi ade we ma 1 cedi akonom nsa ya ma na akonom jobs ya ma na omi ma ya ma na akwakotwe asra so wo de fuma me wo de manua sima beti wo sun unji ndi ezuba unu se bi obodam ofio asakro asakra onye obia ofio esusu no fio ni usu ni nyina ne kura no information minister wo ka jo se ye no masa wo ye ebeboa wo anya so bedi wo onso de na trafio elu so ati sai bi omo di pese ye nku nya sel ye tate omo nku go so mo hwe sera de senti no erengo no ye kun a e de kwa bi so be ha wo kwa sanya kono enti sanete dia ni asel enti ni me koso fie wo nyina spiritual dia me koso fie woni ni nyina akosi tire bam nti wo tambia no so yo bibi wo fie no ko ka cha bisua peni a ana peni wo fie a na da we aye mi se bisua peni ofa oh ja no na asem nyina fa na asem nya asem omutimi ntunu ba se dia wo ka mo ni no ye wo fie o ba se dia wo ka nya ni nyina na eye se dia okay efie ahoma committee yenku obi esesa ebitimi ebi a afi be kwa we bi a awade timi ku adwuma timi sei sikasa tie basa yade ahodo kojo omudi yare no kura ma wuwie omudi ohiane ma wuwie a o se san ma yare ele tato se egu a ware no kura na o se san ma yare ko san ki eku sa ba ifo so timi ebi obu aduru se eku ne ba na ba ifo na be pleni se so be ba ba kopo didi o ma mbie wo ye ebi a siman o takura de ana kekos ana se tema wo ye big man wo ye kadila mesrem wo de mo nhini dwetire ni sika nyina na mo de mo ma ne yare mo metire fi omunku ni aye wo sa enu mpo wasire mpo ama no no sa an enu ni we yenku ni asem nti won se woni na ma no oduru ba bi a o bre ma mo bre pa first yesusa na bre pa free kran bakrum ha ka bre yi di beba oni ne yiri ne ma ai ewiase pa bre ne nti wetima bodam mo mu aboda no ane ne egu no ogyina bi na ne tunyina enwanse efiri no ho ba saa ne aye no yenku no okuna ni mase ya se ne japade nyina ne di yama no ko ma me ne hwe a yekunu ebe ha no nto me yenku no a substitute for that na kwadwo ne edi ama we any wo difference be so why say sa short period ni kakra na sa de wo kan sa ta kwadwo tumi no akope no yesi tuaka eno ndi ne ka cho se sa tumi no menkodi akire na bra ya so ye o simple way de habama na ye eyo otunko yakopon sa no se bia so se benya do ye fa yakopon fa so ne boa wa o doctor me ba onche na ya wo me ba onche na iskasen na ya dwuma sem na akwantu nko yi skatom se ma na ehye aware ye mma we yare we da me so ya me adom me ba ahoto aba me kuta 1 million me kuta 2 million me kuta 50 Ghana cedis me kuta 20 Ghana cedis me de board there kwayo next week obi se oba be da basi na baby ofi ba no ya kwadwo bra me mama nki o ka che mi se doctor ya wo pa aduane na me se aduane se sen aduane board e man kan ni banchi me se ah me pe la kwadwo dis week something bra me banchi ne board Jesus yo ma so bra kwadwo se be kwadwo o bitimi ba ma bi bai o de board e baako ani akukọ baako no de banchi ne manki o se doctor ni why dey ama me ba net se nyame adom ne meku yi mekuta saa ne mu ni 50 Ghana cedi ne beda kwadwo ye beje eno na wo odonsam si e kasa aseda ase che ne se kwadwo obi aye bibia ma no wani aso na de kro na ye ne ye ofe na enya o hye kwan so na wo fi upem se mekuta we any brain presidency wono so bra me ho no onfa nidi na onya nka ye se papa ya me brain hu yi be so menya bibia ye de apoma no twede ye simple
yen ka se chinchina we be ko be twi book so 20 million say ya ba be da say 20 million 200 million go 200 million no african problem like it patch what you say e je ye dey ase dan dey e simple uba oh yakopon ya adom ne ma yi a be ba be da ase no eno ano yen ka siganka ho yen ka hwenka ho ne o mere ne so na wankasa wo ba pese wo de be da ase na wo na o de aba ne wa eye wa ho de yen ko bo bisa so be da ase wo de wa o kakra na ekura de fabra o se o hwe trust mu ha be bia na so mo bo afode esu bia no na Yesu Kristo ko yi kwen bi bisa se we esu a chance kan nyina na so we na so ani cheni na because that's any pakon ne no wa ni se sika no obehia ni no yes mo so dia mo ye mo sa obi da fie ejina we de no valu chen mu nyina sa ne ye hot manyam na busuo yes edi kojo se afini kwa wie ya kojo ahuguru ni so afie kwa wie yi wudi agro kwa ba ifo du kunu befa so o manya bro nya tare enhye na se de afin be kwa wie si a mframa bu bia e fa mo ne yes e kwa ba ifo du yire befa so no wo beto akoko no na so nyo bi mane no ma ho ba enti du samre ya e katu na bro na emu ayehu enti me ka kojo tama ne o school no edu samre obi bo wa no abo ni bi bro nya ba obi bo wa fa nche no so enti ham no de gina no enti edu samre akojo eniema bebre ahwe yi ehia but empire body direction so etimi hia ye adwuma because eno de unie ni na de hu wetin ahwe ho so ye umpie ka ba wo nam nchen obi ye ni dede bi a umfa nkono so wo se ne ehu na mani o wo hu ba ne atu amna atu osunsun se kotom ni achichiru odwan akoko aponchi kojo eno de wuntimi fu ani hu ise ya so ye na betimi hu sa ne ma ni achichiru no so ye se ne be a ebe pa wo hu sese wo hwemu a nipa emmon ho emmon ho adwa pa wo ba bi se yeti ase adwuma be sei awade be sei sikase be basa nipa be wu moja be kagu eti ahobambo nyemo pepepe ema nipa pepepe koyo se samre obi esu koyo me ne otu aye kase nyame onfa nche obi aron fa mfiri obi bia samre koyo obi pe 5 cities no ne yire ana ne ma akoto dokun omo mako ene nchine no matwi mako wie hwe naso no modi kojo bi ne woni ho nokwasem samre wo china obi advance esu obi light bill obi water bill kojo kwan ko be fa so obi nya water bill no ahomachi 3 o'clock obeso refi anajo 12 ene wo ba na kojo sata mo ya oba na ire da obe de wa ya adwuma dabi umu aso ya shi be ma no kwantimi nsore kojo at the same time we bosu nku nipa enu obi akoto cement ka ba ko anso project o chira no pa no nsi on be frɛ so wura nya no baba obra me pa chom hia cement later o to cement ka ma obi tua ka obi tua asasika obi tua fie bi ka obi tua japade be bru billion wo so pe 5-6 e da koto dokon no makura e da ye dwen kojo e de samre watwe pane egg ana abasu ku atare toati anajuwe kani akura ni ho o phone kitwo no aso ne torch na de pam oba ni nikato obi susu ni ba ni nika no antimpo yesi ato atechim ya to atwe ya to monama fagu munya so ya bosu nko e de na wo ye wabra mojakro 9 months e de na wo ye wabra samre kokohwe obi kura ne krama aduane a wodi wo no yire no makura bro nya bre kura sa aduane munya no wodi enu nti wiase ne nyame wabo enu ndi ro se me osuru me metena bia ena asase su ye na aso ntia so demo asase su sudifo hwesofo no one bonsam edi se oti asase wesu na kwadwo unim ade a obeye etima defeat bonsam no penetrate na so nyema papa ba wabra ba kwadwo ubeya ya abo ndc subo bobo npp ubebo cpp ubebo npp YPP YKK GCD ni nyina ubebo ni nyina mu nyina bebo mbeba akọ ni omro ba no oso be infrastructure road one hospital ni manema what mejo ni on say one kasa pesika gu botom ekosi dandem etimi hwe o made enye na sede dabi eye wo wasade ekment no kan say chinchin o manu adi to relax o ti wa no be di 1 million me kai e kro papa bia no ho say papa no book of ambese me body unya ya ba say
Me dey tune na me mum cough. Me 5 6 am a Joe girl. India de wo kan ensem ye pi adwadifo nya dai ya ka omambo asem because ne okanya ko wi ayi abobo ano adwadifo nya dai because enim se a wo bebre beti sika money abofra sika mu e da hye adwadifo sika enne me re hoyi ma me bi ba me nchen wa ba kurom ha san ko ni kunu ni ne manim so wa ba kurom o se ko doctor me ko ji aban bu si o na mo kuma si dwuma me ye madwuma kakraka doctor na ye mi wofu ene kwasira ba na ma wofufu a boys wo nyina be dibi ena mko je ibosia me ko je ibosia ma ntime ntua ena madwane akoka akura bi ase me pese me body cause obi wa nkomo na me di obetrezi ahun obi anere yeah se bi anere o se doctor me ni mi kuna wo miensa me wedding ring ni da kirawo adan ya doctor won akure wo shemachi onye mi kumba kwajo wura me ra ho o se doctor ma kwaje bosia ma bosia na kwam ya fikumase ama ma kwotena akura bi ase akura na me kwotena ase so minya de na madidi minim obi a wo ho e ka kwam ya fikumase wade bosia ma bosia na hye kwajo enyo no nko nipa ema ne mema bosia atu o ma fikumase wo ntimi nkan basako fokura be busom so sekwan sika na fa sokura hye wo he na ma me na some say doctor me see so minim bema de bema me ne ware ya ne bema obreki mi ana me ne ware ya ne yawo miensa wo hianti mama bema fofura hu me hu ama me ne na wo akwa na o chemachin sa bema ne ba o no hia ya nipa kojo o te se hu asem o ti a wo besu oba so obi ehu me hu da na me kwa akura me kwa ho no abrabom aye di me yahwe nye yie maami a me kwa sua no sori a papa isi wo peme me je me hu ne me nye me ba kuma so kojo me kwa koda prison ana me me hu ma no hwe na bonsam pema ni gu ase me ne papa ida ba ku mi no akojo manyem na fusu memre abrahu sem di ne papa na ansa na biem na biawo because me ye me see so me ma bia hu me hu da apart from me pon ne ma wo me nsa aho kire nti they say me kunu mi say ne yere ayira wo hwehwe no there's that ko be hu no akora ka no kojo me kama asem say ma ba kuma ase me say ko akura na ase ma ntia ko hwe me ma ntia ko doctor me ne kasa ya anka ma me onya du obeto de akwa ni India na se nye wo kekwa no efi angles bebrebe na eba wo it is ipakwa benya so bi kwa so kwaje sika bia na nsaka ko mra wo na twa sika bi yes e kire se obi sika wo obetime gina amem na etumi gina nyoma wo so ye waye da waje ni pa no betime gina ma yo ye ka sei omo eka mo matu afi kurom ha no kojo ntimi nkan nipa be omo akotra baby onye omo pe wo na obi ankoni ni kunu onfa ni kunu chida ene na ware awo miensa wedding pipin etima bakuro wem efie be miensa ni akire ni ankohwe ni manim ankohwe ni kunu ni o se doctor me number be ya to atwene me kunu ni me number me na me ni me kunu number eso me ko friend is here no mo ba say doctor e se me nya dan wan hwe wa brabo yi boko sa situation bi wo se be ma no ni ma wo no me hu be ma na me bu afu ko se nya me pe me share me hu kiti se nyankopon muwa me na be ma be hu me hu no onware me na me na tena kwa wie hwe se bonsam nyankopon ma ne bam bonsam amana tima fo ni kurechi enye ne pe ma bebre adwane dwan ma bebre adwane dwan all because of say aho kire eno di na se mentina ho wo tena wasem wo bi be beto ko se nipa no nchen no wo nya fe nchen no obi bia nya fe nchen no ezo wo situation akom usu betima akoma abusia time with India spiritual doctor ana wani gusu a uhwe de India eka no menyi ho akine say wo de bibintimi nyaw no chindifo bia no asem eto no wo mra obetiam apeboafo so bia ma ebrani nie afiri be kwa we ya se de India eka no ensem ye pi sunsun sam no enyoma ye ni hu na edos bebrebe etu anamo be na wutuo ede na wasa wo ye afiri kwa we wasa hu wanim de bia metaka sasem we se obi a owo sika no wonim nanim na ohiani a wonim nanim no emfafo so che wa wo sika no kra be catch no because dipa umu ya ndo benya e time with India spiritual doctor ye din komo ensem India kan bebre
Ebrenye adeɛ kyi a ɔbɔ adeɛ yɛ adom a foni ekyirem ɛwɔ ahema kɔkɔ bi 18 ɔbo ase ne kumase kwantempɔ ne so uduru ɛyɛ 18 on sanifa signboard so a nipa nsa da mfimfini awiadam aro na da so no folo aro wɔ nim tete so efie kama yabɔ so chance kɔkɔ wura fie hɔ ɛhɔ na India spiritual doctor wɔ ana de udum antem musa sɛ opɛ India akoda kɔmɛ so sa do wura fie hɔ ɛna nukuri die nti ahobambɔ ɛna wopɛ sɛ yɛ kan ekɔkɔ wi ahobambɔ so usika bɔ ho ban wawade bɔ ho ban afebe kwa wie uma bɔ uma ho ban wadwuma ho ban ade bia mu abrabɔ gyina yie bia no bɔ ho ban sanse woda wode wada wonim de ɛkɔ sususu ade tia wo ahobambɔ bekanfo India spiritual doctor di ama wo India no betena se ɛno bia interview bia so ade akyerɛw ahema kɔkɔben asena me no yɛ kan ebia yɛ kasiade bi da so susu wana se honamani watina unya no kumasibre bekanfo India spiritual doctor ade ama wo ebre nie India no betena se bia ade bi firi bia no obetem di akyerɛw wɔde hu enyo bɛka no ama fa ho die yare sɛ ayɛ wo dia wo abɔfra ketewa bi otimi nkasa anaso otimi nante eye India spiritual doctor na bekanfo ade ama wo edam asifie sɛ de yɛ ka afi akwa wi abusua bi mu ha na afi bi akwa wi na edam oba na okɔ bema na okɔ na abodam ensɛmpi eye India spiritual doctor na bekanfo ade ama wo abusua mo hwɛ yɛn sika okɔ ɛwɔ fie mo na nanam ɛna digya mo sɛ bre bi so mo mfa na mo fa niye to sɛ bra yɛ ka sɛ sika mo ntimi mfa ehia na dokoro mo motina yɛsi hia nipa mo gya na ɔna no kɔ dante saa da bi ɛna buta nanam ɛde hyɛ hɔ no bɛpɛpɛ na mo nyanyaayɛ afei na ɔne India ɛde mpinimpu abusua mo konko hu no wɔne mbɛtena sika bɛtam adeɛ ɛde ama mo na abusua ahodie ne yɛdie atumi ayɛ mo dia eku na atu obi ana efihyɛ pii eku na emu da ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo obi abu kwase a obi adu sika wɔso mfa ma wo kɔ obetiri sɛ na adu sika ɛde ama wo ahinsam na bi atɔ yɛ wo dia abusua pension mfa ma wo wafa kyɛ ma nipa wɔ sɛ mfata dɔnko bi ɔda akɔ ma na sika nti ɛyɛ India spiritual doctor enkasa bɛdu akonya ɛde ama wo ɛde na meka eduabɔ edutuo enso bɛ de abo obia ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo de ama wo awomawuo wawo baako mienu miɛnsa kora nyinaa obi awu bibi de kutam woda panyina ɔhwɛ no adwonso na wode hyɛ nkodaa ana wabɔfra no woda no adwonso be so bibi de kutam obi ɛso akora na ogu n'anim ase ɔsɛ na brabɔ ensanom na ɔto ho tenten ana bema wakodi mpa so agoro onya gonorrhea syphilis ema chlamydia candidiasis ni nyinaa no kɔ India bitu ase e de ama wo kompo na ha wana promise and fail obi show boss me mechanics so ebua eye India spiritual doctor na mekanfo e de ama wo spiritual marriage e ha wo da na bibi e no ba beda na eye India spiritual doctor stroke ya de e ha wadwene do as I say love me alone come back to me ni nyan India spiritual doctor wono betena say bema oda akoma so oda akoma so kan wase mfa kire no obeboa wo ama ni metima koyi e de ama wo woni taye wo ya na wo hwade a na woni sie osimisi woni so timi ahene wo timi pusa le kuro abaso woni essay yese pressure abaso ko India spiritual doctor ho obehwe no aboa wo be bi atima e kama e de ama wo makate wo se eda ya wada efiada memeda e na kwasiada eda ya wada memeda kwasiada yawada efiada memeda e na kwasiada epacho tenie pa honi hiame eda yawada wotena yawada wotena sha do pa no so ikosi anwumre no num okwakwogina home efiada osabetena se memeda osabetena se kwasiada osabetena se edoda brada wagina home etetetia oboase kumase oboase kwate police asame no kan no kobi 18 mu ehwase me no eken numbers no hwesku na se fa ba kofa 20 de besore ye sore pefe India kumo bi obia no to boase na woni nini wono nim ha to wo kije mfa kire no ade achi akodiko abusua mu nyina no munyitwi kopi wa no kobi 18 India no betena se na afi nche bi obia no mu de gu akwam na ohaw no otu ase ede amawo sase otaka woso kutatumi modasani ebna asase suga ene bia na wonti India spiritual doctor enka wabini yie na meka kire ye India spiritual doctor meka fo ede amawo tishe no so pa amam India ente na yeko se sei wo mani panya hotoso se wo mi unsa afi kwa wie a se nya anim no ensem ye pii se sei nipa nyina eba
obi aba o me ya te ase ha obi ade ba bia no utu ase e da mo obi a ojo me da sipi nyame inshira onye no abusua kese anya ho anuanom sɛ ne kwadwo ka no sa pepepe afi ekwa wiye emu nsɛm bebirebe afi kwa wiye wo mo ombekai omawofo ombekai omonnanom ombekai omonse ombekai omonyɔnkofo omo yese eniema bebree na afi kwa wiye ase medical kan eye obre bi a na ase emre bi a emu nsɛm wanhwe a wonni kwadwo last year or 2-4 years obe fa me ko enchi ye fre kuru se emoto so okay ne fa nsankregwa ori fra sankregwa ko no kuru bi wo ho se bibi nkwan no kuru bi wo ho se denchira ho ye denchira bibi denchira nye denchira bo ase no sa denchira foforo bi sa kwa okay denchira bo ase na areho sema akwadwo si ye abrantie bi aka kira damfo bi ofin kan aba se mama me yira bofufuo special krokro nkwan nti bramie nkodi also sa na ntia mabeka next time na minyaka so ne twɛn be fa ade waba obaya wie aduane wagusu na potipoti da so akɔfa abrantie omo ba pɛ ekwa mu bridge bi ayeye one na damfo nyina sunsun kana na 26 and 27 for that ben ya need it edidi ndi ana eta 20 yeah why aduane awie fufuo krokro nkwan ye friend say manke fufuo posim okufo na damfo na ba na omoditi kwadwo na kana omomienu fare obi ankaji kwadwo ya na omo asa 21 muhunu omo doso papa ene je say eye month of sacrifice human sacrifice if I may put it that way eye month ya nipa moja ka gu nko cause ebo amanfo ahihye ni tumi amanfo ope eni abaifo ye omo ni nyina ka gbom and edu samre na kodwo ya na ewuma ehu and the doctor say on beso be kan sa afo no Tromrika ne bra e Kumase ahima kokobe 18 Kumase ahima kokobe 18 Ashanti Regi Kumase ahima kokobe 18 ahima kokobe 18 no eye kenyetia ene santase boase plan so wo wata afa ahima kokobe kwan so wo ze enua da bi am dey sama hat kibanda yes kibanda ya dey esra kata so me pache ho ne somebody sinche ope ya choso India Doctor Prayer and Healing Palace so free ebia dum kwa ayamfore oboase ni wedubia ase asemfosu manso mosikrum manso edubia manso ofri manso area wa wonam sa kwan no so kwa ne ka che dam se papa driver mesi wa hima kokobi 18 usi ya ape no wo afri boase kwa so babia no usi a eye nifa so cross brown sabenkum so pacho enuanua da de summer hat ya ne summer de slakata so de nchewa ne somebody si ana ye numbers no Wait to friend 0240 55 36 82 0240 55 36 82 se ebia ofin sehwe na eba sehwe bonsu nkwanta ka ati so sehwe adwofu a ofiri ebia asanwene so ofiri nzawra ofiri dwabo so kwasi krom ofiri sa kwan so na se ofiri baabi ani ofiri asunwane ofiri brekun doma ba cha ofiri sa kwan no so nkwa na wo ba de anyina hini si wo sofo line wo si sofo line a sa station o ma bie no foforo busa sa wo hwe ahima kokobe trotro station o mo kiro ahima kokobe trotro station na afa bi wo sofo line a me pa cha opi ka cha dan so be si ahima kokobe 18 eno de wo africa giti akwan so ba bia wo si 18 wa shon sani fa so wa we say enuanua da de srakata so ya kiro animu kibanda kakraka wo kwan no ho pe we say yes somebody sinchen wa ya kiro so India Doctor Prayer and Healing Palace eye ensa na awiadem ba bia a kirekire kwan no hwe ho anase busa animu wa obi anase frɛ number na 0240
55 55 36 36 82 82 0240 0240 55 55 36 36 82 82. ye kan akira amanfo ahya amanfo bonese January 2022 shase wudi nse kan se mebre ma ho busa ho menu mienu ya danse busa ho se si mebre be na odi ye no ene bohye a wo hye ho sa fi we de on fa nya akwa emu de yin na abam Bia mem. enu ti se wo pa yaresa o pa sundue o be so twa 2022 na sundue o be so ne wa ware sem o yira sem wo kuna sem ye kama ye odu wa isa se ni o be kan na be ma ne be ye love me alone o be ma no na o ba no be do nko a come back to me ebia ni pa no ne tonight bibi kakre ne man sem bai unya ka asan apɛ wade ba India doctor se brani emwa no otufu yakopon fa esuma onsan ka wade afesi amo ati ase se ye san edua adwuma brani edua wadwuma ne ma ne mfa so de mmerem ye ka se wo dua bibia ye mfa ne se aburo ba wo de chefom na emre no so a wo kotwa wo ntwa aburo ba ko bi wo twa na ye moho bebre sa na odwuma se no so be wo ye galamsey ebe aye shamfan wo ye tututu wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye gato wo ye shootings ebia wo ye bia no ne pa chobra na ye no entenance ni ye hwe se sample no na ase obi na atwon obi na aye oden ye moa ye nya twema mfama se na be ya wo so be mo wa mena no ana se be bia wo ye adwuma no sika ma bam wo tumi nya bi de aba ho bra enu ti da rote she obo se bra unu hu da dua no obi aba oduro no obi ato kosu amono kosu ya no wadabda kosu akomfem kosu ya okobo sunsun ne kobo odua okotwa akoko ne bo odua ogunsa yakonodi no de bo apepe o de tigare o de hula sasabonsam o de boruwa o de tongo o de bongo anaso de anto anyama ensuo be bosum be no de bo odua bro tufo yankopon afọ India doctor so a ye ne sa hu ni na di nkomo kasa eno mo ayonkofa eni mo machika amachi wade eni ko abefa so tuma pre ofo ahun de di ama obi ye boni dua ye ne ko bosun so ye twa akokɔ no fine eso still adunu eda so ano anasa ahoto mai India doctor say bra uba ye san be san hwem na ye hwehwem no 50 Ghana cedis 500,000 utuye we ne hwehwem ni nyina awie na ho anso a ye ho be so ye be hya ase ye di ama ukwa no asene di aka dia ebi obi wo akiri o doctor mo abrochire wo Gabon wo sire ko anwuna mo Accra ebi bibi nti ba anase mi kunu wo ye masem me pese si a be ya se me pese o mani ja ma ne pe e mo ja ma ne pe wo ye be ma o be mesua me pa che wo akiri betimi edi nkomo say WhatsApp na say normal message betimi edi nkomo e na so do ma me din ba bi ewo ba bi ofre no 50 Ghana cedis ye hwem ni wi de wo bi e be kan ye de acho ye wi anya person ye man fefe ye de asene ye de abro yankopon ya adma ko bi say o takra de side o china wadu ne be ready e be kwa mane o station ye de abro nipa bebre wo abrocho e be nya ne de ama ye ne ka kiro ne se ukwa asori bi ukwa henfa ye ho nya bosomfie wo ye SDA ni wo ye Methodist ni wo ye Roman obi a ba fie ho e ba be pe ahoto ani asudue e de ma na busuan ne ma wo ba wo yire no ma no obusu se e ka tua e ka nentina na aka to e di sa anka ne kan ba aka wa anka sa ade na wo so otima ye se okuma se ahema kokko bi 18 se ne kwadwo ka no ye ya adwuma yawada efiada memneda ena Kosiada. Yawada efiada memneda na kosiada. Kwadwo bi ase ne test me kwadwo no yes our friend Bakayoko no de sanete sanete na to da na ye cast na se bu din na se ye kata kire wo kra na ye se tie ni yie na wo fati maka ni yie sanete India ni nyina mu no ochina eye yawada wo tena se anopara nso pepepe no watena se a wo bo adwuma dendenden wo gibre eto bi asem na wo nyoma nso egu akwam eyo bia hawo na busade e de amano na nyoma nso atimi akoyie pa na aka brekuma bi na yeso so akọ minim ebi a wo chade ya chewo dia wo chade ya che pa ade ba ku ni okay kojo yenche very simple okay afi kwa wi ana hu ya pa no kwasem ne eteni se ebi afi be kwa wi wo ka kodi aduane bi na enkase bi ehia enkase ehia wa mepa cho pe aburu
aburo hu na fa enchine kan fa to na wi tumfo yakopon ya adma kase na ebe okay na we de sumbu pa wo so bia ti no hwani okay ebia na kwa kodi aduane bi na kwa kodi na bia na oni nipa no odi aye aduane no kojo nu sa ebia na odi bibi kura agum se kokodi ni kokonya asem kodi ni wadwuma nko se aware nko se ni ade ade me pa acho bomodin ya se o ko sa bia na nka benya banchi ni nko mu no watete banchi ni nko mu no do say o kakra bi ho de betimbia o de banchi ni nko mu na nka waposa sa esuba obetima no mu nso na fa buonu na wi na mene eno ara na sa body ai friends apim no ni nko mu no de peche pa very good so obetima te na waposa sa na nso ana so de atuo no wa de sese be kafro ya na enwa ewe eyi no ahaban no yes and who dina kwa aduane di abedi bia no se poison sa echiwa de bi na wo mu se be ha wo ni nyina no dem we bia na dim sa so twa kakra so bia ene me chire we amango infifi no ne haba ne infifi na ba fresh one peche mo enso tia obi say bia mo nim na fo kwa miliki go ba bi onim ne otan wo onim ne opo asema be pa cha otiti ne infifi de emremrem fa guo no na wi yakopon ya adma obekwa aba abipia be yaso piao ni nyina eno no watrem wada to free fa nemom se de ye ka no kese pa de tuanamon na brafie india no betena se na afi nyoma ekutia no bibi no maso edi akyerewo na meginiye mapa adansi adodo edi no sana bedi bi wokyere ye ya wada anopa no nso wotena se ahema kokko bi 18 mo boas no kumase kwantempo ne so no so pepepepe na wo fie ho na afi india no betena se na ha no ahwe na wabo no apa no pajibre ed amount ya wada efiada memreda ena kwasiada ya wada efiada memreda ena kwasiada na india edi de juma ewo abusua yebeko MCR na afi ye Osman ena ye famous nyankopon nsham ye cameraman ye famous prayer no sense kinachira kinchim nyoma edi ema ye director Samdakus nyankopon nsha otwi nozo one ye frame baka yuko body ya to mo de se na ebi hye efiada sa hwen repeat yes ewo haya na fadanse ekokodi kire afoforo na anu na chi no yes musumu se ampa masonsuo aswansa ni nyina ko wi India spiritual doctor GBBD wani bi de bibi ena ebeku India spiritual doctor watchna wotwen fa numbers ni sorry na oni India eni nkom mo bia obi atobo as na oni ne kopi mu ahema kokobe India no betena se na me hyewobo se adanse ebeye wodia ogidi aka amen kese pa obade ya duma yemji akọ bibia assalamu alaikum salam yo we can not for a year for India spiritual doctor na motenken